Berarti na, normal udah disot. Oh lo baka, mati lu bulan ang marmangan. Makarong jauh kesubukan ka. Beli ka manok eh. Lumayan maka, masarap siya ito tagbayo. Kikit ko mas di manok mo tina. Wala pito ekor ro ka, nang nikakasa ekor. Dia mau bisa korba. Olo ka alay kumanor dah. Oh, may kumanur daw. Alay murah benar gana dah. Asal 2 ekor di bulan. Mulu kita murah bang. Basa ekor mah 100.000. Bamitor tua kakak mal 2 ekor. Dang boy bimorui. Buat 3 ekor udah. Murah ya nubayin itu kakak dah. Jadi ni kakak mal 200.000. Oke, mangko songo nih. Alay belum dua lah tuh buat dah. Naro deh tak belum dua sebentar. Olo ka. Alay berjaga. Tapi dia kakak nak. Karena gitu sambaran aku aduh. Neng marwaya kakak rotso. Songo na biasa mana sali sa bulan. Alay tumben kakak rotso. Biasa na han lumangan tatlo kakak. Alay pa mi dah. Itu dia doh tina. Roy ka lah ako. Naya ni top video suruh sa untuk benaman. Alas sekali aku pabuan daro kakak. Oh, mati mak. Alay ulang nilik ko dah. Oh lo ka alay sekali dole man kira ka. Tira duga dah. Tira na pakto. Ba, ay serius di ho ka? Ay ho, ada Citra. Iya ba? Ba mau urut sopa. Harus naman kutuho. Mahuway so. Mga leman usi. Ay nabambantu ni berjabot do. Ako nak songo ni ada pembantu ako. Ah, wala mergabso. Wala mailaho. Tikini ho tabi, sonido ka rejo. Ala ni pogos muna. Si pata mula si Kola, laro ho manutsi ay ni namoray. Dek saya hot terus sulit. Pernguluan ni Jor na ipo. Ah, ko jono jor to buhiyak ko. Jang na ipang ramu dun di perjalanan ko. Marfu sero sudi pernguluan ni Jalma di Purtibi opok Citra. Dangarong na hot. Si pata di hijang dohita, si pata di toru. Alay mo tong nakasita tabi. Ay tak do dito. Mulai sa tibuta, ko bata mo. Ako serong lang mandong manang ato. Lagi ako mo yan dorong sa Namaluli siya, udah rotu perumahanon. Ayo manuhur do mana lagi mana yo. Rencana neng manuhar do, ngabosan na namanya ojabi. Jawa na yung pakko, ay manur jago isok ko. Tadala man tak kerja mo pula bata mo na deh. Yang iyalah, kari jokku kita buru. Kair derwa, senar. Masih butuh ko. Nagsongok ko. Mulai sakuta, sa hatu kota Batamon. Wala na pagbantu do kari jok. Maka ano nang matagi si Kola, wala ni simpi ko si Kola. Tako lang mga pian upang napay ko to sekolah untuk pilihita. Kamu kipaksa ko pang natutuwak bu. Berang maperbedat tak? Aku baru 2 tahun di Batamon. Nggak mau yang menurja senari. Tapi ho, napituta ako di Pulau Batamon. Mulai tama SMP, tidak menjadi pembantu. Mula sa kunari, ngamilag ko. Mulalak pula may ilaaw ba? Pangunihian ngunit ko. Kita bersyukuri. Alam ni, ba't ako isang madyal diabo? Jarang deh sama jual jabu. Udah nggak nama newa do. Mula manyewa sa dia masa bulan. Murah do lah 1.500.000 sebulan.
Ani mo. Murah iro ko 1.500.000 sebulan. Ah, ni pinamega. Kalau mau tersunggut tuh. Kalau mantado kerja mo. Jadi aku mau 1.500.000 ida. Ba. Ngaron nga nga bisa ka. Ida tidak sautak di mana. Basta dajo. Orang ka. Buang sitina. Apa lah bersejalan kita. Intera lo guar. Hobi pasti pembantu kan. Seperti nasional. Berdoa matok ka magkabimbantu iso. Unak sama niyo Citra, tak pembantui. Lagi jam maramu pang. Baru kita mesti ada mereka kuat pembantu. Kung nga kerja rumah batang. Ba, tadi lu sa pakyan pakyan ni pembantu. Kalau mau mergam sampai dua. Asa butuh kamu, hair di lu kerja. Hair di kerja ko sa butuh kamu dua. Mau tuh sopan makatai, nggak ko kain pembantu. Sopan, apalah sopan tuh kamu. Kalau pembantu lu kerjamu. Peter Buhamu ram di Batamong. Sila kerja di perusahaan di PH. Kayak di audisi. Jepuro di audisi. Lepeng di audisi asa di bawah ho. Ay, kok. Citra. Bah, asa ay bebay pakai waktu lo manginahami. Kak Res, nyon kak sewa jabuku. Ulah tidak dek. Tadi ada ngamuna dua naik. Tokin nero menah laki kak. Bah, yang lawan kok kerja menarot. Ido Tina, adong pertemuan perusahaan asing. Alai ikon ado kok manajer lautu sih. Nganai karol jabatan muakeros. Puji Tuhan kak. Nggak sabulan nao diangkat gabe sekretaris manajer. Alai kak, mau dijual kakak kontrak jabuki motor medan. Bah nadeng kadoi dek, adik rencanamu. Masuk kok roh tu jam nikah kak asa tahatai. Alai mau sonika, lajo kerja lah. Ngani berek ko laki kau songon surosi. Sekretaris manajer di bana. Ada dang gijang ruangan sonoko. Oh baru PHRD, makin cekir ruhamu, menginhami pemusik. Bah, lagi mau kerja budamu dek. Itu kak, nyan. Ale maaf kakak, telak sadar pak. Aku lah biaya dek. Itu ya kak musik, mana tahu ada orang nah orang nakan. Napas bedek, mulai tidak dek. Alay, sona asin na siya dong. Nagigit adong naman yung hindi kakak na ko dong. Daw, masontak ko doi bana. Kebetulan cuk pahami di so. Di ko tahu kak Dewi, tidak ko ni ba naman. Kami na dua, ado ka aresti jadi pembantu. Harus sunod pakai namin. Sopan lah kak, gitu ngomongnya kak. Oh, memang nunggu pembantu ba na. Alay kadak saliling na sunguni. Si Pata pertibion, darong nakot. Adong do si Pata, pugos. Alidak saliling na pugos. Adong do, mamora. Alidak saliling na iba na sunguni. Anak pelalia sa muna, mamerngit ka kalapot. Asa ebe Dewi, pula maho. Olo kak, mula majula dah. Tapi mak nang dispen sunguni dah. Kalau ngai bagi ho bekat Citra. Aku lah perlu pamangak makatain na pabuat tuho marang nasungod dia au sanari. Biar kor tak ka. Di julo muda jong-jong. Tak sungod karejo mi karejo. Ale ro do hepet ko. Sungod do tiap bulan. Lobisian gaji mi nagabe HRD mah. Mak, mama resti. Masalah nak cuma ni dah medua. Makana mula dong na di iba. Unang Peter Leas roha mamerengjol man namar hakurangan. Salah bolo doi. Kau do memang. Tiki di huta au. Mula-mula kau sa sekolah. Lau do manucu pijobre na moray. Gaba gabi songoni au terus gabi pembantu. Adong dudilan tuhani dia habis tara, habis syukur. Maka nagugado sa ngono sa mami. Nak pwede berek ko au. Tak suman. Ala na mora na ni pakya ko. Wala sada yung kiyok gamos di rohak to.
Naci nguluk kita tiki di mutai parhurut-urung deh. Asa nang muka diri ya. Nangilo mak na dua mulai dua alin pambera kinat kini. Salah mo di sini. Kalau maaf tapi kok. Oh, no, alaw nang be ulaw susong ida.